buk i zvuk. Rumena Božarovska. Nikamo ne idem. Vaza. Moramo im doći u stan. Tako su nam rekli Tanja i Kire. Uselili smo se prošli tjedan i skoro nam je sve gotovo. Preglasno je govorila Tanja, tako da sam morala držati slušalicu dalje od uha. Kire je nešto dobacivao iz pozadine. To me najviše živcira. Kad razgovaram s nekim preko telefona, a neko treći stalno laje i uopće ga nije briga što govorim. Neka dođu ranije, prije mraka, vikao je Kire. A Tanja mi je zatim to isto glasno ponavljala. Dođite oko 7, prije mraka. Nino je sjedio kraj mene i rješavao križaljku. Podbola sam ga laktom i zakolutala očima, na što je on slegnuo ramenima i glasno puhnuo kroz nos. Dobro, dogovoreno, odgovorila sam Tanji i požurila prekinuti. Uzdahnula sam. Probila mi je bubnjić. Jesi čuo? Nino je kimnuo. To je sutra. Bože, koliko mrzim ovakve stvari. Trebamo im nešto kupiti. I nismo baš pri novcu, rekao je Nino, ne podigavši pogled s križaljke. Na vrhu nosa su mu stajale naočale za blizu, koje si je kupio na tržnici prije mjesec dana. Samo ih je po doma nosio zato što nije htio priznati da su stari. Znam, rekoh, misleći na hiljadarku koju uvijek čuvam u bočnom džepiću torbice za slučaj da poželim izaći ili si nešto kupiti. A uvijek imam i 300 eura na posebnom računu u banci. Nikad ne znaš što ti se može dogoditi. Nino ne misli o tim stvarima. Ponekad pomislim da sigurno zna kako imam nešto stavljeno na stranu, pa je opušten, jer pretpostavlja da je taj novac za nas oboje, za ne daj Bože, za neko zlo. Morat ćemo stegnuti remen dok ne sjedne plaća. To je značilo da ćemo zbog poklona Tanji i Kiri morati jesti varivo od krumpira, leću ili grah par dana. I da nećemo moći izaći na kavu ili pivo, iako vikend počinje. Nećemo moći ni goste zvati, osim ako si ne donesu alkohol. Ali već nas je toliko godina bilo sram prijateljima govoriti da si donesu piće. A ni oni nisu baš bili pri parama. Nekad mi se čini da jedva čekaju da ih pozovemo. Šutjeli smo. Ništa, otići ćemo im nešto kupiti. Moramo. Moramo, upitao me Nino. Ta njegova neosjetljivost prema društvenim običajima oduvijek me živcirala. Da, moramo. Možda možemo sutra, prije nego odemo, svratiti u Jisk. Rekla sam mu znajući da je to skup dućan. No jako sam voljela ići tamo i maštati da ću si i ja jednom kupiti one pernate jastuke, one šarene tepihe, elegantne komplete dozatora za sapun i držače četkica za zube, koje onako nisam imala kamo staviti i koje bi mi skliznule s nakrivljenog umivaonika. Znaš šta im treba? Upitao me unoseći nespretna velika slova u križaljku. Slova koja su prelazila linije i koje je nekad olovkom križao toliko jako da bi probušio papir. Ježila sam se od tog zvuka. A i od tog njegovog groznog rukopisa.
Kupine. Naša se kuća raspada. Zahrđalim ključem pokušavam otključati stara drvena ulazna vrata. Ključ jedva ulazi u bravu i zaglavljuje se pri prvom okretu uljevo. Odmah me hvata strah da neću moći otključati vrata. Dlan mi se znoji i klizi po ključu. Ruka mi se malo trese. Smeđe trakice boje ljušte se s vrata i lijepe mi se za bluzu zajedno s prašnjavim nitima paučine. Hladan val panike navire mi od koljena i obljeva me šireći se oko pazuha, po vratu, po licu. Ovoga puta znam, ne otključam li vrata, jednostavno ću se vratiti kući i ništa se strašno neće dogoditi. To ublažava val panike. Udišem duboko, brišem ruku o hlače, otresam paučinu koja mi se zalijepila za rukav, suzdržavajući se od gađenja. Staloženo okrećem ključ i vrata se otvaraju. Zapljusnuli su me mirisi bake i djeda. Lavanda, bor, kopriva. Njihov ljetni dom izgleda kao napušteni muzej, vlažan, hladan, mračan. Jedva otvaram iskrivljene prozore s drvenim kapcima, na kojima su zahrđali zasuni, i unutra ulaze snopovi svjetlosti na kojima plešu tisuće zrnaca prašine koje sam probudila svojim ulaskom. Sada moram naći ventil kako bih pustila vodu i kutiju s osiguračima kako bih uključila struju. Ne možeš ti to, rekao bi mi Gorazd podignute obrve. Gdje ćeš se ti snaći, rekao bi mi on, ili možda otac. Smotana si, rekao bi Gorazd. Ja ću ti doći pomoći, rekao bi otac. Ne možeš ti sama, rekao bi i došao sa mnom. Opet me obljeva isti hladan val. Prisjećam se što bi radila baka kada bi ovamo dolazila sama ili sama sa mnom, jer ja se ne brojim. Sjećam se kako sam promatrala njezinu neobično veliku i isturenu stražnicu, kako viri iz kredenca pod sudoperom, a zatim sva crvena u licu i zadovoljna pušta vodu iz kuhinjske slavine, radujući se što iz nje teče voda, kao da svaki puta vidi čudo. Kleknem i ja ispod sudopera i vlažnim dlanovima u strahu odvrćem jedan veliki ventil, iako više nisam ni sigurna na koju bi se stranu trebalo okretati. Zaboravljam sve u djetinjstvu naučene mehaničke pokrete ruku. Moram zatvoriti oči i zamisliti da puštam vodu, da bih osjetila ventil kako popušta pod mojim neodlučnim pritiskom. Uspravljam se i puštam kuhinjsku slavinu. Ne dišem, sve dok ne čujem klokotanje, sve dok slavina ne počne uznemireno šiktati zrak i pljuvati prije no što izađe prvi mlaz vode nakon 3 sušne godine. Ispuštam dah zajedno s vodom. Malo mi je lakše, ali još mi ostaje da nađem ploču s osiguračima. Vidim baku kako uzima oklagiju iz kredenca kraj prozora i kako se približava ulaznim vratima. Činim isto. Štrap, štrap, štrap. Čuje se dok ih podižem, a drvena oklagija se vlaži u mojim dlanovima. Uključujem svjetiljku u dnevnoj sobi. Svijetli. Zatim pritišćem sve prekidače, sve radi. Ne može sve biti u redu, kažem sebi. Nikada ništa nije u redu. Samo tako djeluje, kažem. Skidam plahte s trosjeda i dvosjeda. Ples prašine na svjetlosti postaje sve razigraniji dok sjedim u dnevnoj sobi i razmišljam što mi je činiti. Moram očistiti čitavu kuću, moram se popeti na tavan. Moram provjeriti da nema kakva uginula životinja tamo. Moram očistiti svu paučinu. Moram si namjestiti krevet čistom posteljinom koju sam donijela. Tko zna koliko je trulo sve u kredencima,
pitam se. Buk i zvuk. Cika. Eleni se brat javio te noći da joj kaže da im je otac imao teški moždani udar i da leži na neurologiji. Zvao ju je na fiksni telefon pa je probudio i Richarda i Evu. Elena je podigla slušalicu. Richard se nikada nije budio prvi. Čak i kada bi Eva plakala, on bi spavao kao zaklan. Kao jako je umoran, puno radi. Ali Eleni se činilo da to baš i nema veze s umorom, nego s time što je on znao da će netko drugi, ona, ustati prije njega i napraviti sve što treba napraviti. Halo, reče, umjesto hello. I inače bi znala usred noći Richardu nešto reći na makedonskom. Richard nije znao makedonski. Nekoliko se puta pretvarao da će ga naučiti, ali nakon druge lekcije je ostavio knjigu na niskom stoliću kraj trosjeda otvorenu naopako, tako da se zaliže još na prvim stranicama. Kada bi Elena govorila Evi na makedonskom, povremeno bi negodovao. Talking about me again? Elena, halo? Elena, čuješ li me? Začuo se Draganov glas, nježniji nego obično. Ej, kaži, što je? Odgovorila je Elena tiho, da ne bi probudila Evu. Ali Eva je već počela cmoljiti kako je činila pri svakom noćnom buđenju. Prvo bi malo stenjala, pa cijukala. I ako Elena ne bi došla uzeti je u ruke i staviti joj sisu u usta, prodorno bi počela vrištati, a u posljednje vrijeme i udarati glavicom o rešetke na krevetiću. Događalo se da Richard prespava čitav proces njezina buđenja i ponovnog uspavljivanja. Ma, ne bih te htio uznemiravati, ali tatu je šlagiralo. Kako misliš šlagiralo? Izusti Elena gledajući u Richarda. Znala je da je budan po načinu disanja, iako su mu oči bile zatvorene. Eva je sve glasnije cmoljila i jecala. Tako, šlagiralo ga. Na neurologiji je. Znači živ je. Elena izdahnu zrak koji joj je stajao u trbuhu. Da, živ je, ali nije ni za što. Ne znam što da radim. Ti nikada nisi znao što da radiš, pomisli Elena. Kako misliš nije ni za što? Tako, ni za što. Sada je i Dragan mogao čuti Evu kako zavija. Probudio sam malu, upita. Sve si nas probudio. Ovdje je 4 ujutro. Mogao si malo pričekati. A oprosti, zaboravljam koliko je sati kod vas. Ali ne znam što da radim. Morao sam ti reći. Nego, kako misliš nije ni za što? Govori, reče Elena i gurnu Richarda koji u to otvori oči. Pokazala mu je prstom prema Evi i izvukla se iz kreveta da ode u dnevnu. Eva je vrištala. Pa tako, doktori nisu baš nešto raspoloženi, ali znaš i sama kakvi su kod nas. Prvo i prvo nije ih briga jer je star, oni misle da i treba umrijeti. Richard otvori vrata spavače i zastane. I ovako raščupan, s jednom nogavicom šarene pidžame podignutom do koljena, bio je lijep, kao isklesan. Još da je držao Evu pa da mu se istaknu mišići na dugim rukama. Ali nije je držao,
vrištala je iz krevetića. On je samo upitno pogledao Elenu i ispružio ruku naprijed, kao da želi pitati što je. Elena mu pokaza prstom prema spavačoj, a zatim tiho izusti "It's fine." Ali kako se to dogodilo? Što se dogodilo? Obrati se bratu. Kupao se i pozlilo mu je. Dovukao se nekako do dnevne da mi javi. Fla, 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 tako mi je govorio. Došao sam i našao ga ukočenog na kauču. Pozvao sam hitnu. U sobi je još s 5 šlagiranih. Jedna mu je strana tijela sva u modricama od pada. Na čelu ima krvavu ranu, po licu je izgreban. Eva je sve glasnije vrištala. Desna strana mu je skroz paralizirana, kao da je nepokretan, jedva i govori. Ništa ga ne razumiješ. Čini se da i ne vidi baš dobro. Možda je oslijepio, ne znam. Kako ne znaš? Tako, ne znam. Ići ću danas opet da pitam. Znaš kako je tamo, nitko ti ništa ne govori. Ovdje sam. Nikamo ne idem. Već mu je neko vrijeme soba mirisala na zapašku. Da otvori prozor i provjetri nije dolazilo u obzir jer je vani bilo hladno i zrak je bio pun smoga. Sjedio je na rubu svog starog dječjeg kreveta i ovako mu je bilo hladno. Studen je navirala kroz sve procjepe na zidovima i kroz stare, iskrivljene prozorske okvire. Noću, kada bi puhalo, vjetar bi prijeteći zlokobno hukao kroz sobu. Sada je vani zrak stajao. Vrhovi prstiju bili su mu smrznuti, a kosa mu je sigurno mirisala po luku. Riste! Čuo se glas njegove majke iz kuhinje. Riste! Viknula je opet nepotrebno. Gotovo je, dodala je. Ustao je s kreveta, protegnuo se i protrljao ruke. Riste! Čuo se opet glas njegove majke. Idem! Viknuo je ljutito. I da joj je prigovorio da ne može za 3 sekunde stići od dječje sobe do blagavaonice, to ne bi imalo nikakva učinka. Dočekala bi ga s onim dobro poznatim pogledom, praznim i tupim, skamenjenih usta, kao da nije ništa krivo učinila, kao da nije svjesna toga što joj prigovara. Stajala je kraj sudopera u kuhinji i vadila tanjure iz kredenca. Na stolu još nije bio postavljeni stolnjak. Pa zašto me zoveš kad još nije gotovo, reče Riste i sjedne za stol. Pod samim rubom stola još je uvijek bila zaljepljena izlizana sličica superheroja, vjeverice agrokrema, namaza koji bi jeo svake večeri namazana na krišku kruha, uz čašu toplog mlijeka, da brzo poraste, kako mu je majka govorila. Kako nije gotovo, sine, gotovo je, reče ona i tanjure iz kredenca polako spusti na ploču štednjaka. Imaš stolnjak? Dobacio joj je oštro. Izlizana sličica, pomalo pokidana po rubovima od dječjih neuspjelih pokušaja da je odlijepi, počela mu je odjednom jako smetati. Imam, sine, imam,
rekla je istom bezizraznom mirnoćom, te je ostavila tanjure kraj štednjaka. Risto ju je gledao kako se jedva saginje. Velika stražnica stršala ju je srcoliko sa strana, kao da nosi 2 mesne polovice. Uzela je stolnjak iz jednog kredenca i krenula prema njemu, a mesne su se polovice na izmjence dizale i spuštale, dok je ona sporo koračala, pomalo se iskrivljujući. Rukom je prešla po stolu kao da na njemu vidi mrvice, pa prostrla stolnjak. Bio je to jedan od 3 stolnjaka koji su imali dok je odrastao. Bijeli stolnjak s plavim kvadratićima, sada sav pun rupa, mrlja i nagorjelih mjesta. Gledao je stolnjak s prijezirom dok mu je majka stavljala gulaš i pire krumpir u tanjur. A i tanjuri su bili iz djetinjstva, debeli, bijeli, duboki, malo okrznuti na ukrasnim rubovima sa sivim pukotinama na dnu. Bili su postavljeni na svoja uobičajena mjesta, jedan tanjur pred njega, a drugi s druge strane, na mjesto za kojim je oduvijek sjedila ona, da bude bliže kuhinji. Po običaju, njegov je tanjur bio puniji od njezina. Zaboravila sam kruh, reče, i jedva ustane sa stolice jer je bila krupna i teška. Neka se kreće, pomisli Riste, iako bi njegovu tijelu dobro došlo kretanje. Znao je da će sada donijeti nekoliko debelo odrezanih krišaka bijeloga kruha koji se mrvi. Njegovoj majci nije bio poznat koncept polubijelog, raženog, kukuruznog ili pak dijetalnog kruha. Kupovala je ovaj obični bijeli kruh. Svaki put kada bi se Riste vraćao u Makedoniju, primjećivao bi koliko su se pogoršavale neke stvari, kao na primjer ovaj bijeli kruh. I kao da se želi još više iznervirati, dok mu se majka bučno i sporo smještala nazad na stolicu, zgrabi jednu krišku i otkine je zubima, iako mu se nije jelo. Ma vidi šta je ovo, reče, dok mu je majka zagrizala u komadić mesa koje je bilo vrelo, pa je zaloga iz usta pustila da joj ispadne nazad u tanjur. Rub stola zasjecao joj se u trbuh. Ko je, sine? Upita ga dišući otvorenih usta, ne bi li joj se ohladio zalogaj. Ma ovaj kruh. S Makedonijom ide nizbrdo i kruh. Kruh kao narod. Em je siromašan, em je žilav, ne da se žvakati, reče ponosan na sebe što je došao do ove pametne usporedbe. Pogledao je u majku, no ona je bezizražajno buljila u njega i žvakala. Nastavio je gledati, sve dok ona nije slegla ramenima. To ti je, bio je njezin najčešći odgovor. Buk i zvuk. Meduza. Te su večeri naše kćeri gledale mene i Simona, moga supruga, kako se pripremamo za tematsku zabavu kod Ivana i Sofije u Dunhill Rise pod nazivom Boogie Nights. Otišla sam tako daleko da sam si naručila vintage role koje nisam smjela obuti pred djevojčicama. Već su vrištale jer nam nisu htjele vratiti perike. Moja je bila duga i plava s pletenicom po sredini, a Simonova crna, afro. U bijelom kostimu, raskopčanom do pupka, trebao je izgledati kao pimp, ali baš i nije bio uvjerljiv. Oboje smo se razočarali kada smo se ugledali u ogledalu
iako si nismo priznali. Super smo, ajde. Bodrili smo se. Baš je otkačeno. Ponavljali smo si. Doktor Pimp, zafrkavala sam ga. Iako mi je način na koji su mu stršale rijetke crne dlake na blijedim prsima izgledao neukusno. A i moja haljena na cvjetiće sa zvonolikim rukavima bila prekratka. Tješila sam se da će mi noge, kad obujem role, djelovati tanje. Pozvali smo taksi jer smo znali da ćemo piti. Vriska naše djece nije prestajala sve dok nismo zatvorili vrata taksija. Dunhill Rise 154, rekla sam taksistu, svjesna što znači spomen tog naselja. Nenamjerno sam se osjetila važnijom i otmjenijom nego obično, iako sam izgledala jeftino u toj psihodeličnoj haljini. Znala sam zašto Sofija i Ivan žive tamo, zato da budu bolji nego što jesu. Nemaju dovoljno milijuna da si kupe kuću na nekoj normalnijoj poziciji u naselju. Žive na samom rubu te četvrti s ogromnim vilama, odmah uz provaliju sa odvratnim pogledom na autoput s kojega isparava smog i stalno dopire užasna buka automobila. Ipak i njihova je vila među većima. Možda se zato na zabavama koje Sofija i Ivan organiziraju nikada ne pojavljuju njihova dva sina, zatvorena gore u odojama te palače u kojoj ima nekoliko dnevnih soba, kao i podrum koji služi kao kinodvorana. A možda se ne pojavljuju jer su tineđeri. Zna se dogoditi da se jedan od njih kao duh nečujno prikrade do kuhinje kako bi uzeo nešto iz frižidera. Zar je ovo Mark? Djeca imaju engleska imena. Ne, mislim da je George. George, povikala bi Sofija kad bi već bila pripita. Ali ni Mark ni George se nikada ne bi došli pozdraviti. Ivan je porijeklom iz Rijeke, ali čini se da je Srbin. U najmanju je ruku miješan i kaže da je Jugoslaven, a s nama voli razgovarati na našem jeziku. Iako taj jezik Simon i ja ne smatramo izvorno našim. Sofijino porijeklo je zagonetnije. Kaže da je rodom iz Beograda, iako nije odande. Ne zna govoriti naš jezik, po tome smo zaključili. Stalno okreće na engleski, iako nas vjerojatno razumije kada razgovaramo s Ivanom, a razumije i mene i Simona kada sami razgovaramo. Omiljeno jelo su joj pržene čufte. Njezina međunarodna prošlost sastoji se u tome što je živjela u više gradova na Balkanu. Možda je izbjeglica. Tko zna? Preko glave mi je kada me pitaju odakle sam. Nema mi većeg rasizma od toga. Čula sam je jednom kako ponavlja nešto što je vjerojatno čula od nekog drugog. Nije joj bilo prvi put. Svi smo od nekuda. Ljudi oko nje kimali su glavama. Što te briga odakle mi je naglasak? Ali ponekad te ljudi tako upoznaju. Uče nešto o povijesti, kulturi, a i dobar je način da se započne razgovor. Suprotstavila sam joj se jednom prilikom, iako sam se nakon nekoliko godina života u Engleskoj i ja priklonila njezinu mišljenju. Pogledala me kao da sam nebitna i nije me ni udostojila odgovora. Zapravo, počela me primjećivati tek kada je shvatila da sam Simonova žena. Kada je saznala da sam i ja profesorica. Lingvistika. Jezični inženjer, rekla je. Više mi nije toliko okretala leđa u društvu. Čeroki crvena. Čim su izašli iz aviona, Mateja i njegovu majku zapljusnuo je val toploga zraka kao iz fena. Evo što ti je pustinja, reče njegova majka Betty. Mateju se činilo da toplina nije stvarna,
pogotovo kad su zakoračili u hladne aerodromske hodnike obložene tepisonom. Primijetio je mnogo ljudi kako sjede na podu, dok su čekali da crna gumena vratašca ispljunu teške kofere na pokretnu traku i on je sjeo na pod. Ustani, prljavo je, vikala mu je Betty skrećući nakratko pogled s telefona. Stajao je, umoran, dok velika željezna naprava nije zabrujala i pokrenula se. Pomogao joj je staviti kofere na željezna kolica za prtljagu, jedan po jedan. Gdje je tata? Ispitivao je Matej. Tu je negdje. Ili, strpi se, doći će. Čekat će nas. Odsutno mu je odgovarala Betty. Već je 1.5 godina Vlado, ovdje me zovu Vlad, rekao je Mateju kad su razgovarali preko Skype-a, živio u Phoenixu u Arizoni. Matej je bio ponosan što mu otac živi u Americi i u školi se hvalio da će i on ići tamo. Drugi su mu učenici zavidjeli. Na nastavu je odlazio u majcama duksicama s otisnutom američkom zastavom i simbolima košarkaške momčadi Phoenix Suns, koje mu je otac poslao poštom zajedno s nekoliko paketića bombona i čokoladica kakve su se rijetko mogle naći u Makedoniji. Kad je slušao roditelje i rođake kako govore o njihovu preseljenju u Ameriku, na njega je dojam ostavljala riječ povući. Govorili su da je Vlado morao otići prvi, da poslije povuče i njih. Tako su i neki drugi ljudi koje su znali povukli svoje obitelji. Spašavajte živu glavu, govorili su im rođaci i prijatelji kao da se kod kuće nešto opasno događa. Od svih rođaka na aerodrom su ih došli ispratiti baka, djed i tetka. Baka i tetka su plakale. Brisale su suze rukama, a zatim su istim rukama milovale Mateja po obrazima i vratu. Grlile su ga i stiskale uza se, grebući mu lice patentnim zatvaračima i gumbima na bluzama. Čuje ubrzano prigušeno tapkanje koraka po tepihu, a zatim ga je netko zgrabio i digao u zagrljaj. Da nije bilo glasa njegova oca, ne bi ga prepoznao. Miris mu je bio drugačiji. Mirisao je na prženu hranu i na znoj. Njegova je majka skakutala u mjestu i čekala da Vlado spusti Mateja na pod. Roditelji su se zagrlili. Grlili su se drugačije nego prije. Bili su pripijeni jedno uz drugo i poljubac u usta bio je dug, tih i vlažan. Matej pomisli na puža golača i spusti pogled. Isti vreli zrak kao iz fena zapljusnuo ih je kad su izašli van, u mrak. Rekao sam vam da je vruće. Naviknut ćete se, rekao je Vlado vodeći ih kroz višekatno parkiralište. Matej je gledao automobile koji su bili parkirani jedan do drugoga. Sjajni, čisti, veliki, puno veći od onih kod kuće. Vlado spusti kofere iza jednog starog automobila zlatne boje. Tu smo, rekao je i otključao vrata s vozačke strane. Posegnuo je do suvozačkih vrata, otključao ih i otvorio, a zatim je učinio isto sa stražnjim vratima. Otvorio je sve prozore brzo okrećući ručke. Ford, pročitao je Matej na prtljažniku. Otac mu je izašao otvoriti prtljažnik da bi unutra stavio kofere. Prtljažnik malo zajebava, rekao je pokušavajući ga otvoriti. Klima je pokvarena, reče Vlado izlazeći iz garaže. Popravak je jako skup, a troškovi će nam se povećati dok i ti ne nađeš posao, govorio je Betty. Matej je naslonio obraz na rub prozora i pustio da ga topli vjetar šiba u lice i da mu šumi u ušima. Razgovor njegovih roditelja pretvorio se u žamor. Kaktus, reče u jednom trenutku kada su prošli kraj visokog dvokrakog saguara, no Vlado i Betty ga nisu čuli. Zatim je vidio i druge kaktuse. U mraku, u daljini, izgledalo je kao da prolaze sjene zaleđenih, uplašenih ljudi. Matej je razmišljao kako je sada i on sam dio rijeke svjetlucajućih točaka koje je vidio kroz prozor aviona kada su slijetali, krvotok automobila na crnoj zemlji. Bijele fosforne pločice dijelile su trake autoputa i ravnomjerno lupkale svaki put kad bi Vlado pretekao drugi auto. Tup, 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 tup. Povremeno bi prošli kraj osvjetljenog reklamnog panoa ili bloka zgrada uz cestu s restoranima brze hrane koji su isto tako bili obilježeni visokim osvjetljenim znakovima.
8. mart. Vesna se ugodno iznenadila kad je u poštanskom pretincu ugledala pismo u skupoj kuverti u kojoj je bio tvrdi papir. Voljela je otvarati pisma jer joj se sviđao pogled na vlastite prste i na lakirane nokte, vitki i dugi. Bore se sa šuškavom kuvertom i zatim izvlače iznenađenje. Više nije bilo tog zadovoljstva jer su na kućnu adresu stizali samo računi, a na poslu tek ponekad, jako rijetko, pokoja pozivnica. Mrs. Vesna Stojčevska. Pisalo je na poleđini bijele kuverte, a kad ju je pažljivo otvorila kako bi uživala u izgledu svojih prstiju i u zvuku šuškava papira, iz unutrašnjosti je izvadila pozivnicu otisnutu na sjajnom papiru. The international women's community invites you to a meet and greet of powerful women. Friday, February 15th, 10 a.m., U.S. Ambassador's Residence, Skopje. Powerful women? Upitala se. Smatraju me moćnom ženom. Dobar dan, profesorice. Pokraj nje su prošle 2 studentice, ali je bila previše zanesena pozivnicom da bi im odgovorila. Moćna žena. Koliko to moćno zvuči, pomislila je, shvaćajući da je bio negdje sličan citat, da ovaj nekako strši. A ovo meet and greet baš i nije razumjela. Engleski joj je bio slaba točka, ali pitaću sina Vojdana što to znači. Ići će na meet and greet za moćne žene zajedno s međunarodnom grupom žena. Za njih nije čula do sada i to u rezidenciju američkog veleposlanika. Ponosno je ponovila u sebi, kao da ne može povjerovati svojoj sreći. A koje li su te žene? Sigurno su važne, mislila je. Čim se to odvija u ovoj rezidenciji, to mora značiti da je supruga američkog veleposlanika dio ove ženske grupe, kao i supruge drugih veleposlanika ili službenih predstavnika međunarodne zajednice, kakvih ima mnogo. Sigurno je zbog prosvjeda, pomislila je, osim toga što sam profesorica, razumljivo. Svakoga puta kad bi se prisjetila prosvjeda i priče koju drugi nisu znali, imala bi osjećaj kako joj prolazi struja lijevom stranom tijela koja ju je nagonila da lijevom petom 2-3 puta odriješito lupio pod, poput kobile koja tjera muhe. Od takve struje ista joj je strana tijela neugodno trnula, pa bi morala cugnuti nekoliko gutljaja iz pljoske koju je nosila u svojoj kožnoj torbici, tako da joj se obje strane tijela ujednače. Upravo je ta pljoska i bila krivac za ono što se dogodilo. Osim toga što je te zime bilo osobito hladno i uvjeti baš i nisu bili najpogodniji za prosvjed. Ali kada su se studenti okupili na sveučilišnom platovu i počeli zviždati zviždaljkama i trubiti vuvuzelama, kada su počeli skandirati u jedan glas, buka koju su stvarali čula se čak do dvorane u kojoj je zasjedalo znanstveno-nastavno vijeće. Jedna profesorica koja je imala još par mjeseci do mirovine i vjerojatno se zbog toga nije bojala vlasti, prekinula je sastanak i održala kratak i teatralan govor o tome kako profesori ne mogu opstati bez studenata i kako je ovo pravi trenutak za solidarnost, kako dobar fakultet ne može postojati bez zadovoljnih studenata, kako je novi zakon o visokom obrazovanju uistinu sramotan te će uništiti fakulteta i njihove karijere. Ja idem u penziju, ali vi ostajete braniti našu budućnost, povikala je profesorica dok je nekoliko kolega sramežljivo viknulo tako je, a čuo se i slab spontani pljesak. Vesna nije bila potpuno sigurna o čemu se radi u novom zakonu o visokom obrazovanju. Smatrala je da se ne mora uvijek u sve miješati jer drugi ljudi se sigurno bolje od nje razumiju u te stvari. Sigurno će, mislila je, netko drugi istupiti, netko će drugi povesti, netko će drugi reći što i kako treba. Ne miješaj se gdje ti nije mjesto, ponavljao joj je njezin pokojni otac. Šuti, ako šutiš nitko ti ništa ne može. Otac joj je imao nekoliko takvih uzrečica koje su zvučile kao da ih je sam smislio. Jedna je od njih bila snalažljiv čovjek sa svima šuruje.
Kako želi, znaš? Buk i zvuk. Andrej Nikolaidis. Odlazak. Epitafios Logos. Dijete, čiji smo ti i ja nesretni roditelji, još je malo. Sada, kada si otišao, o Hektore, ne možeš ništa više učiniti za njega, niti ono za tebe. Homer, Ilijada. Čita Momčilo Otašević. Prolog. Legli smo rano jer smo brzo ispričali sve priče koje smo znali. Struje je nestalo još oko podneva. 2 svijeće su bile dovoljne da osvijetle malu kuću. Kad smo ustali nije bilo vode. Ubacio sam drvo u šporet i spremio je jaje. Nisam uspio skuvati kafu za sebe. Drva su bila mokra. Odbijala su da gore. Rekao sam, idemo, kočija te čeka. Već dugo je vožnja jedina simulacija bijega i slobode za koju si sposoban, misliš. Uspne se u kola i smjesti u sjedište za djecu. Skini kapu, kažeš kad je vežeš. Pusti moju muziku, zahtijeva. Na prevoju se zadržao snijeg. Dok se drugom brzinom spuštaš niz stranu, gledaš špalir vjetranjača na susjednom brdu. To je izgradio predsjednikov sin. Kad se križevi zavrte, bit će struje za sve. Njihova djeca završit će najbolje fakultete u Europi i Americi, misliš. Njihova djeca gradit će vjetranjače, brane i solitere. Tvoje će dijete završiti osnovnu školu u oronuloj zgradi koju su podigli komunisti. Predavat će joj umorne nastavnice koje mirišu na ručak što su to jutro skuvale i ostavile na šporetu da ga djeca podgriju. Onda će 4 godine sjedeti u oronuloj zgradi srednje škole koju su podigli komunisti, misliš. Otići će u Podgoricu i tamo završiti fakultet u zgradi koju su podigli komunisti. Zaposlit će se i za 400 eura opsluživati njihovu djecu u zgradi koju su podigli komunisti, a sada pripada njima. Tako će biti. I ti tu ne možeš ništa, misliš. Takva su vremena. Tako mnogo vjetranjača i niti jedan Don Quixote. Ova je spora. Kaže, neću sporu. Prebaciš na brzu pjesmu, svira Walk Away od Bad Religiona. Ona pjeva. Kad je bila mala, posve mala, znalo se desiti da ne može zaspati. Obično bi uspavao zvuk fena ili usisivača. No ponekad bih je morao odnijeti do kola, smjestiti u sjedište za djecu, pustiti muziku i voziti. Tako bi zaspala. Kružio bih oko tog grada, trudeći se da ne dodirujem kočnicu, jer bi je zaustavljanje probudilo. Kao da je mogla sanjati samo dok se kreće. Ponekad smo se vozili do bara, čak do Budve, ne bi li se naspavala. Kad je bila mala, posve mala, njena omiljena pjesma bila je This is how it feels, in Spiral Carpets. Kasnije je voljela Lost in the Moment, Sad Lovers and Giants i Bleeding Blue, Woods. Toj smo pjesmi nadjenuli ime Trube.
Zajedno bismo je pjevali, imitirali zamišljeni hor pasa koji imita raduvače. Prolazili smo kroz odvratne mahale ulcinja, provlačili kroz njih muziku kojoj tu nije mjesto. Kao što tu nije mjesto ni meni, ni njoj. Ali moja je slabost tu zarobila najprije mene, potom i moje dijete. Sad voli The National, iako sviraju spore pjesme. Dok pjeva Pink Rabbits in Wonderland Cry Baby Geeks, misliš, nikada zapravo nisi bio sretan kao tokom vaših vožnji. Gledaš u put ispred sebe, sve dokle pogled seže beskrajno je ružno. Divlja naselja bez kanalizacije, kuće bez fasade ili sa rozim fasadama, kuće bez krova iz čijih zidova viri željezo jer će vlasnik čim dođe do novca podići još jedan sprat. Svaki put kada prođete tim putem, bilo kojim putem, sve je samo još ružnije. Jer siromaštvo je ružno, pohlepa je ružna, bezakonje je ružno. Vozimo zaleđem velike plaže. Pješčane dine koje su nekad mirisale rijetkim biljem, pretvorene su u deponije. Ispred nas je traktor koji na zakonom zaštićene cvjetove što rastu samo tu i nigdje više u svemiru istovara otpad, malter, slomljene pločice, WC šolju, kadu. Vjetar po putu kotrlja plastične boce. PVC kese lebde po zraku kao bijele zastave koje je podigao Bog lično rekavši: od ove gadosti i ja dižem ruke. Tu će, sred tiranije ljudske bezobzirnosti i bestiđa pred kojima je Bog svojim armijama naredio predaju i povlačenje, živjeti tvoje dijete. Misliš? U zemlji u kojoj kradu sve, od vode do izbora. U zemlji u kojoj svako krade svakoga. U kojoj biti pristojan znači biti jagnje koje krvari. Ovdje se na fino građansko vaspitanje baca hiljade razjapljenih čeljusti. Odgojit ćeš i onako kako su tebe odgojili. Da ovdje bude stranac, bez šanse, čak ni volje, da postane dio čopora. Učit ćeš je moralu srednje klase. Učit ćeš je vrijednostima prošlog vremena i svijeta koji više ne postoji. Gurat će, gaziti i gristi, zato što ćeš je naučiti da je bolje biti plijen nego zvijer. Zaustaviš kola na plaži, pogledaš u retrovizor, pjeva zatvorenih očiju, na engleskom jeziku koji je ona izumila. Sjeverni vjetar trese automobil. Čini se da bi vas svaki čas mogao podići i spustiti na krijeste talasa. Čini se da bismo se mogli skriti, zauvijek nestati u bijeloj pjeni koju bura diže dok galopira površinom mora. U tom trenutku, dok tananim glasom pokušava otpjevati The words of the prophets are written on the subway walls, osjetiš kako te preplavljuje spokoj. Misliš, na svijetu uprkos svemu postoji ljepota, koja upravo sad pjeva samo za tebe. Pet 07. Probudio me smrad. Pogledao sam na sat. Na vrhovima prstiju otišao sam do kupatila. Naučio sam da budem bešuman. Svaki kućni posao u stanju sam završiti, a da je ne probudim. Kad ujutro perem suđe, u sudoperu postavim sunđere, tako da voda ne dobuje po limu. Vodu u WC-u puštam tek kad je budna. Lonac za kafu sklanjam sa ringle prije nego što propišti. Televizor gledam bez tona. Zvono na telefonu uvijek je isključeno. Parket škripi, ali ja znam mjesta na koja ne treba stati. Otvorio sam prozor iznad kade.
Spustio poklopac na toalet školjku. Čepove za kadu i lavabo opet nisam kupio. Zato kvasim vatu i njom zapušim slivnike. Na otvor na podu postavim mokri peškir. U dnevnoj sobi palim mirišljave svijeće. Onda odlazim u kuhinju da i tamo pokušam zaustaviti nalet smrada. Prije nekoliko godina neko od divljih graditelja poremetio je ravnotežu govana i mokraće kada je kuću bespravno, k tome i neznalački, spojio na kanalizacionu mrežu. Od tada, svaki put kad se digne jugo, vazd kanalizacije nadire u sve kuće u naselju. Smrad izbija iz zemlje, osjeća se čak i na otvorenom, među stablima masline, među stablima naranđe. Već treći dan nema vode. Građevinski preduzimač bagerom je smrskao cijev koja gradski spaja sa regionalnim vodovodom. Taj pregalac religiozan čovjek. Susjedu koji živi u Švedskoj gradio je poslovni prostor. Kad je susjed doputao da provjeri kvalitet građevine, shvatio je da je strop prostorije u kojoj je naumio otvoriti prodavnicu alata visok svega 2 umjesto dogovorenih 3 metra. Bogobojazni Bradonja mom je susjedu, nakon što mu je naplatio kao da je posao obavio besprekorno, kao da niko, pa ni Bog, ne zna da je strop ostavio nižim da bi ukrao pare date mu za materijal, s najvećim mirom, milujući tespih, rekao: tako je on htio. Da je htio drugačije, bilo bi drugačije. Taj građevinski poduzimač izborio se da radi u skladu sa Božijim namjesto zakonima Crne Gore. Njegova firma ne postoji niti u jednom registru privrednih društava. Umjesto poreza državi, plaća zekat u džamiji. Država to toleriše jer vjernik plaća reket državnim službenicima. Ti službenici nisu muslimani, ali su također religiozni. Dio mita koji dobiju od poduzimača daruju pravoslavnoj crkvi. Juče sam je vodio na burek. Kad nema vode ne mogu kuvati, pa jedemo vani. Prošli smo pored kafića u kojem je preduzimač pio čaj. Ljudi su u koloni stajali ispred njegovog stola. Čekali su da ga pozdrave. Da, zbog njega nemaju vode. No on je dobar musliman. Osim toga i bogat. Ovdašnji ljudi kad gunđaju protiv bogatih, no uvijek su ponizni pred njima. Zato je propao jugoslovenski komunistički eksperiment. Proletarijat je jedva dočekao da puzi pred onima koji kradu od njih. Ljudska bića ovdje pokazuju dostojanstvo i integritet samo pod prisilom. Čim je partija oslabila, kada više nije imala snage da ih u tome spriječi, bacili su se pod noge bogatašima. Zapravo se ništa nije promijenilo. U komunizmu su se ulagivali partijskim funkcionerima, nakon komunizma ulaguju se, kao što su to činili i prije komunizma, sveštenstvu i bogatašima. Zamutio sam nes kafu s hladnim mlijekom i izašao na balkon da pušim. Kad se probudi odlazimo. Kofer sam zatvorio još sinoć. Pomoći ću je da se obuče, servirat ću je tostiran kruh sa puterom i sok od cijeđenih mandarina. To bi moglo potrajati jer jutros ne osjećam desnu ruku. Tresem je, pokušavam je razdrmati. Ne ide. Čim dovrši doručak i čim budem siguran da mogu voziti, odlazimo. Do tada pušit ću na balkonu, iako je vani, kako kaže AccuWeather, 2 ispod 0. Duvan je pauza od očinstva. Duvan je iluzija pauze od očinstva. Mala djeca traže cjelodnevnu pažnju. Mala djeca sa zdravstvenim problemima traže pažnju koja nikad ne prestaje. Čak ni kada dijete spava, a ti vani na studi, dok na telefonu čitaš o bolesti svog djeteta, pohlepno uvlačiš dim cigarete, jer znaš da se u svakom trenutku može probuditi i dozvati te. Odgajati je bilo je najteže što sam ikad činio. Odgajati je bilo je najljepše što sam ikad činio.
Kad sam saznao da će biti rođena, pomislio sam izvrsno. Ljudi tvrde da je život kratak. Nije. Predug je. Život, to je tako mnogo vremena za tako malo stvari. Kad sam saznao da će biti rođena, pomislio sam izvrsno, jer što bih drugo radio? Još 20, 30, možda čak i 40 godina ispijao jutarnju kafu u istoj kafani, iste priče pričao Tej, slušao Teju kako priča iste priče, odradio još jedan ručak koji bi protekao u obostranoj nadi da ono drugo neće progovoriti. Tako da ni ja, tako da ni ona, progovoriti ne moram, progovoriti ne mora.